بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة خدي لسروبة كلي ميوان هجا ام ايرو گیشتن سالوگرا کمکوژیا باجار حلب چی کوک روپلک رش بویرک بخترش تدیروکا گل کردا چیخواه کرد صدام خونمش قاتل مروواتی ده 16 و 18 مها آدار یا سالا 1988 ده بچک و سلاح کیمیاوی کش دوست خواه ویدمی امریکا و جالکارین خواه اوروپا کریبو کمکوژیک لسر گلی ما پیک آنه ده انجام قتل عام دا 5000 کرد که پرایاوان جنجن و زاروکا پیک دهات هاتن کشتن او در دوره 6000 کرد جی بریندار بون سخت جبر وی کمکوژیا نمروانه او ظلم صدام به 100,000 کرد ترکان وارین خواه کرن به سر ریاکتن بری خودان ترکیه و ایرانه به 1000 کرد دوی ریدا جبر نخوشی و بیچارتی جیان آخواج دستا پر مخابن که عالم مروواتی یعنی همه جهان اوروپا آسیا افریقا امریکا و همه دولت نخواه اسلامی صرف لوی بویری تماشا کرن بیدنگ من مروواتی خواهش بیر کرن لو کردا خواهی در نکد گله کرد لسر ارده خوشی ده ستاتویا پنابران دا نهات قبول کرن ده کردستان ترکیه و یا ایران دا ده کامپین دور تلگری وک زندان نیوکری هاتن جواندن برچیمان تیمان به علاجمان و به درمان او بویرا مرو دکاره بیجه بویرا قرکرنا گل کرد بو جهلا سیستم باربار فاشیست نجات پرست یا صدام آرمانج ترنکرنا ملتی مبو گوا 5000 ساله لسر وی اردی دشی دم او بویر قومی امریکا و اوروپا و همه دولت نخواه اسلامین قودخ بیدنگ من هنک جی سازی و ریخستن نخواه مسلمانان جبر وی بویر صدام پیروز کرن وک الفتحة یاسر عرفات هنک جی دولت روجاوا تو انکارا بکار آنینا چکین کیمیاویین کل حلب چه هاتبون بکار آنین دکرن جخواوی چوا قبول بکرنا آنی اعتراف بکرنا لورا اوان چک و سلاحین وان دابون صدام اوان چک و سلاحن وان دابون صدام شی چکین خواه لسر کردا دجره باند کرد به تنی بون کرد به کس بون دولتا کردا تو نبو پرین کردا تو نبو که دشونا صدام و حوالبندین ویدا جوان چک و سلاحن بستینن خوادی درکتنا لگل کرد خسار دا برجواندین وان ین مادی چه قیمتک هبو با وان که کرتین کشتن لورا امپریالیست و دیکتاتورین جهانه و حوالبندین خواه یک ارمانجک وان هیه دوم کرنا پولیتیکا خواه متینکار خورد کرنا اکونومیا خواه اکونومیا جهانه و دولت دن بکن بن باندورا خواه اوان دولتنا وی دخواستن و هیجی دخواستن بوی وی اکوه لجهانه کمکوشی چه دبن آن هنک بویرین دند قومن جوان را اوقاس فرق ناک بس بلا برجواندین وان خساری نبین به مناسبتی جی کمکوشیا کردان جوان را بفیده بو لورا وید شونا چکین که صدام لسر کردا بکار آنی بو و هنکین دن بفروتانوی جوان را دریه بازاره بده چه عجبه که 2 سال شون و عینی او صدام قاتل ایجاجی چو قوید اشغال کرد لیوی جاره جبرجواندین متینکارا را چوت هات هیلا وان یا مرووی جیدا ورمی رابون سرخوا گوتن واه دبه گلو خی مروواتیش جهان رابیه دبه که دولتک بکه و سینور دولتکی دن چون
صدام ji quvwetê derxistin. Di halê ku bi qasî ji 1001 komkujiya Kurdan zî kes ji quvwetê nehatibûn kuştin. Belku meriv dikare ji pozê 10 insana jî xwîn nebû. Lewra berjewendiyên dewletên Ewropî Amerîka di quvwetê de hebûn. Lomalê xwedî derketin. Helbet nedihat omûdkirin ku bi qasî li quvwetê xwedî derdiketin, ew xwe jî li Kurda xwedî derketinan. Lewra ew bûn ku wan Kurdistanê perçe kirin. Ekonomiya me, kultura me, mafên civakî hemî talan kirin. Bi cîranên me yên Tirk, Ereb û Farisan re rûniştin û axa me li hev parve kirin. Dibe wan vê ji bîr kiribin. Lê gelê Kurd, dagirkerên xwe û hevalbendên wan, alîkarên wan, kesên tiliya wan dikuştin û talankirina Kurdan de heye, tu demî ji bîr nekirin û ji bîr jî nakin. Gelê Kurd bi komkujî û qetlîamê ama naxebe. Ji cîhanê li ser axa xwe tune nabe. Vêya êdî hemî cîhanê dagirkerên Kurdistanê û qatilên wek Sedam baş fêm kirine. Va çend qirne ku bi tev dostên xwe yên emperyalîst vê ceribandin. Êdî li hember serhevdanên Kurdan neçar mane ku bûyerên wiha ne mirovane bikartînin û bi awakî pir wehşî û barbar di ser gelê me de tên. Ta emperyalîst li cîhanê bijîn, wê kes an milletên bindest û mezlûm jî hebe. Helepçe di dîroka komkujiya cîhanê da ne herêma yekemîn e û ne jî ya dawiyê ye. Helbet ta qatil û zalim hebin, wê qetleam jî çêbin. Lewra va rengê mirovatiya emperyalîst û hevalbendên wan e. Lê gerek ev jî neyê ji bîr kirin. Gerek mirovatî vê ji bîr neke ku gelek herêmên hatine komkujî kirin, îro gihîştine azadiya xwe û dişûna bomban da ew herêmana bi gulên sor xemilîne. Helepçe jî yek ji wan herêma ye. 18 sal berê dixwestin Helepçe ji ernîgariya cîhanê rakin. Lê îro ala rengîn li ser axê bilind e û li ba dike. Em hêvîdarin ku her kesek ji vê dersekê bigire. Dibe ku gelê Kurd hatibe kuştin, dibe ku gelê Kurd hatibe pelçiqandin, lê Kurd tu demî nabe esîrî kesî û koletiyê jî qebûl nekiriye û nake. Bi vê münasebetê em salvegera komkujiya Helepçe di şexsê Sedam û hevalên wî de li sax û miriyên dagerker û qatilan şermezar dikin. Komkujiya wan tufê de nedaye wan. Gelê me li ser piyaye, wê rojekî li ser erdê xwe, li ser welatê xwe dagerkerî dê bêşibe wê bigîje azadiya xwe. Gelê me vê baweriya xwe tu wext wenda nekiriye û wê wenda jî nekir. Bismillahirrahmanirrahim.